एजीएम आणि निवडणुकेक देशभरातले सगळे संघटनेचे सचिव आणि अध्यक्ष आशिल्ले. महासंघाचे नवे कमिटीचे मेंबरांची नावां डिक्लेअर जाल्या उपरांत अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मान पत्रकार बसका घेतली. Now badminton has entered into a very important and interesting phase. So we want to help our players whatever way it is possible. We want to help our state association to the maximum possible. We want to conduct tournaments. We want to set up new academies. Every association will get 5 lakhs, and whatever sponsorship, whatever prize money, it comes around 1 crore. That will be provided by the from BAI. So it will be great relief. प्रेसिडेंटान आता युनेक्सा कडेन नवो एग्रीमेंट केला, जातून सबस्टेन्शियल अमाउंट जो मेळटलो तो तांणी डिसायड केला की ऑल द एफिलिएटेड एसोसिएशन्स तांकां 5-5 लाख रुपया मेळटले. 5 लाख एसोसिएशनांक दिले की आमी आमच्या प्लेयर्सांक रादर टोर्नामेंट्स आमी करतात, आमच्या प्लेयर्सांक कशें हें करूंक जाता, म्हणजे आमी कितें तरी स्कीम काडून तांकां एसिस्टन्स प्रोवायड करपाक. म्हणजे थोडे प्लेयर्स आमचे भायल्या स्टेटींनी खेळपाक वता, सम ऑफ देम दे कॅनॉट एफोर्ड टू गो हें तें, थोडे सेकंड क्लास रेल्वेन वता, तांकां आमच्यांनी एसिस्टन्स दिवंक जाता. भारताचो चीफ कोच पी गोपीचंद तेलंगाना संघटनेचो सचिव म्हूण हांगा आयिल्लो. गोंयचे उदेंते खेळगडे अनुरा प्रभुदेसायाची ताणें तुस्त केली. कॉमनवेल्थ गेम्सान बरी कामगिरी जातली असो ताणें विस्वास उक्तायलो. Won about 5 medals in the last edition, and I do hope that this time around we will better that. Having said that, I think individual players and teams from countries like Malaysia, England, Canada are strong teams which will definitely be competitive. So, but we are a strong nation, and hopefully we'll come back with good number of medals. Well, I think I saw her play at the National. She's quite a good talent and seemed like a very hardworking girl on court. And I believe she definitely has the potential to do very well. कळंगूटच्या नीरज प्रभू आणि शिरीष कुकळकर.